Kebele pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Balik kelut ke sorkar berngemi ki ting kinohikai ad hoc hau benai yayong. Penlong ke Meghalaya State Skills Development Society ya ke MSDS Hat Bazar Tingkong jang ke State Central Library ha Shillong. Persyak kipat ba bertemu ke sorkar ban penhap ya kepung dok ha hamai kuli sya Assam. Bat haduk kendat Yau keluar tingkah mangga sorkar ban penbit penbiang ya ke Fifth Ground HJN Complex. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Menta kesngi ke arpulai terik ulber arjar apuar na kaliang kinohikai ad hoc ke badan hapok kalama Federation of All School Teachers of Meghalaya kilalet ban syong kelan mengor hakmat ke office embos. Habakren sikilat pathai Khubor, Presiden ke Fastom uba Mebon Lingdo, ulai tu bakani ke jinglet syong kelan mengor, hakmat ke embos, kalong nakadaw ke jing sngap kuman jong ke sorkar jela, halor ke jing dawa ke jong kinong hikai. Deknang bakan pentut ia ki kena ki balik ia ki board examine jong ki, bak group bakan ketak than ia ki kam ki jam jong ki skul, nakaliang kinong hikai, kinsawan tang sangut man kesngi ban syong dawa ialah ke hok hakmat ke office trekam jong ke embos. Ni sangut man kesngi on rotation itu ki bahap bali up exams kendi up exams but itu ki ba lunch bomdan kam up exams kin wan bakin syong ni kum kinoi kai ngidon kam bangin don hapo jong ki classroom bangin don haki surok bangin syong kum ni ha ba jong kan ka office embos tilada ka government ka menti ni nila shemdu ya karai ba how April ngin sa launch no da ka full-fledged agitation ha ka ba ngin khat ba ngin ya wer ya paro kinohikai lara ki de ki ad hoc nei kim de ki ad hoc ya ki kemi ki ba ya ki kena ki ba ngila hikai hadu menta itu ki bala pas bat ki bala late class ngin khat lu dia paro salonsar lagi de ki riu madan ladi manu menuru kila bakin dia one bakin ya join lang ya kan ka jingya lang jingi ka indawa na ka government bangin yo ya ka balada ka government kaliamen thi jingim ban se bangin haban launch da ka ultimate agitation ban long full fledged tang ha kani tang ha Shillong ndai ngin launch through ha paro ki districts jong kani ka Jylla jingi ka halia Ka Meghalaya State Skills Development Society menta kesngi kala pelong ya ka MSSDS Hat Bazar ha Tingkong jong ka State Central Library ha Shillong. Kakong RV Suchang ka belong ka Chief Secretary jong ka sorkar Meghalaya kala pli ya kani ka yaw ya di yathil. Habakren ha kani kesngi kakong Suchang kalong baka skill development kalong ka nongrim ka bala ban penlong ya ke India ban yeng halaki jong ki kejat. Entrepreneurs who are here, it's a one-stop access to facilities like capacity building and training, skill development and entrepreneurship development. And we already have an ecosystem which is called the Prime Hub. So after you get your skill, from MSSDS, then you can go, all potential entrepreneurs can go to the Prime Hub, and that's where you get a hand-holding support. They link you to banks, they link you to financial institutions, they give you tech support. So basically they make they also have business plans which can be developed, which can be prepared for you. So so a step from here, from skill, you go to a Prime Hub where probably you will be given further assistance. We have organized this hut in order to promote our local entrepreneurs. There are 40 stalls, as you can see. We have also converged with various departments like the MSRLS, the horticulture, the agriculture, and then we also have departments like the MHHDC, MBDA, and there are various products that you can see, from handicrafts to wine making to the various condiments that is available from the city, soap, and detergents. And then we also have a lot of food available locally. Halor kinyut basakut de ki bon benai hasor jawai ka KSU jawai unit ka pinpau bakadap de ka minsim sngokia ban UI ban nakaliang jong ka bor sorkar kamla ban lei na ka benta ka jingbha jong patba.
Halor jongkani ka KSU ka kintu ya barok kinong shnong badon hapo West Jant Hills District hi barok kawe bekin ye trelang amban shia kadokti iwe ye iwe bat kila kinturu ya ka sarkar bakan le halor kani kat kum ka juk ka bathamai ne ka scientific waste management khnang bekijing mentoy kin mi ya barok hi bat ka KSU kam kwa ban yu I bayakani kan yut basa hasor jawai kan dei pen ban kamat ya lap election arjar arpulai nong kinong wan yau lani ki kena skor ki walai kelas ti ha Thomas John untuk dia uyo gi kiler ku rin gi smajing tung to em kam ga ki uyo gi ga kiler ku khoj ku suba te kerpat jor ye sarkar usnya ba go u tho kilat buti kam go jok ku kat ni ku kaman ule khnang wa ulat kin gi jabok jaban umi lani berpathar uigi nang wa emkam to le gi ke jukko ka ni naw yo lang gi khoj yo ro lang ta gawi le I hi na gele ngi sen I mem kwa I wa yek ni ge chat ko yalap election gi ga la ni u wanra gi pat ba wa la da nga le pikir chan bi nga ini tai nga ugi ben ver gi chat la gi na gele ngi sen I kwa I ga te I kwa I wa rangkat gi pat ba rangkat ki nang yalam yang ke distrik ku ye krek lang kan untuk do ya kedau kti ivi khnang wa ye uji na I u wanra ye jing khoj suba kam ki snam dadep hapo ni sor jawai Kajing temu jong sarkar Meghalaya ban penhap ye kepung dokha fishery pond kabadon hamai kuli sha Assam kalapelong ye kipat ba ban mi shakman ban penpau ye kajing persha jong ki Kipat ba hamai kuli kilami pat ba ha ka ar po ar tarik ulber wat hapeding kajing sha khanglat ha ki borsen shar district Hadin bikilayo bani kren ngotho kabalane kat tu kat nipor la ailat bikin let shikibenta kate kapung Lesson rani ki pat ba da kajing don lang kinong yalam ka Meghalaya People Social Organization balayalam do ba Vincent Sokwai ubadai u president kaseng lembat uba Aibor lang Jirwa president ka Meghalaya United Social Organization Ini kum bisang balang tu bayakit ya ba ya kaya kasion tam hakine di than border ni pau ka jinglengo ka jungi ba kumno chief minister bodon burom joka jela jungi Mulasim ya kata karai ban IT kini kisnong kaput jaga sarkar Assam. Klam da sim ngane klam da kanjo ketin ya kini kisnong ki bahap hapo kini ki jaka. Klam da sim ya ka concern ka jongki. Hentai jing sisia ka regional committee jongka border committee kelate bersim ya ka concern na ki padba nong kisnong kaptam kini kisnong ki bahap hakine ki border. Hentai klam na ya kata dai halor kata kanong rin menta kasni ngilami Pagba ang ne kasnong mai kuli ban persya lane bangin pensngau saka sarkar Meghalaya jungi ba nakaliang jungi isang bahalang bapya padan ang ne dalile nimhun ya kata ka jingnya so ya ka memorandum of understanding kabalale yang ka sarkar Assam ka sarkar Meghalaya Hinde kesngi nakaliang umentri ke transport subak bantai dor lingdo ulalet ban jurip ye GN complex kenang ban penti kena bagajing pentrekam ban maramot bat penjana ye kini kijakai lekai kan dep kam kloy habakrench kilak pathai khubor ubak bantai dor ulapen pau bakumba ke sarkar kala UI ye kajingmi kinong ye lekai betebit na Ka Jylla kadon kamru ye ke sarkar ban shimkhia ban penbiang ye kijakai ye lekai ki bajanai na dong shadong Shushu ulay thu baka sarkar Jylla kalamang ban penlut kendai punyo klur tingka na kabenta ban penbit penbiang ye ka 5th ground live kendai klur tingka AA na kabenta ka tennis court bat shipho klur na kabenta ka crinoline swimming pool. Dai tambang bahang ni hapo GN complex nre keleng hi ka ri hapo Ka Jylla ka jongi na kabenta bangin penbiang ye ki jaka kilan met lani ki jaka ile kai ki babiang na benta ki kun samla ka jongi na kabenta kinong ile kai jongi Panginang la ki ban kentiu na ko pos ko pon long kumba sa ko kurduna kini ke GN complex bat kamadan bat ka sitting ga bat kini covered gallery bat kumju katai ka 5th ground pat ke indoor international state of arts kan syong kumba khandai punyo kurut ngila khot tanda bat kumju katai hapo tennis court kan don ki swimming pool kan don kebun ki indoor activities mo ki discipline ki bangin bu antai kan long kumba laipo kendai krur
ka criminal swimming pool ngila khat andar ko ba shipo pro re ini gidi major project ki bangila sim khian na kaliang state ka jongi ngongi pi hadien ngila dap san pusnem kan long ke jing le rai la dang imla ban penbiang ini ki bro dengan dokumen mengsim khia bar uchi minister ba government jongi ki colleagues cabinet jongi ki bakloi ban penbiang ya kini jing terwa na ka benta bangin wan ra ki infrastructure ki babiang na ka benta kinong ila kai bar kinong song snong na ka benta ka jilla ka bi ki jongi Bat da kitu ki khubor ngila poish kapukun tat hadu bing deshem biang kuble shibon.